falava o se whapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O le unga se suenga sa whaatino le Anti-Slavery Task Force Australia, wailu ai o le tupata mai tai whainganuenga whawaitemi mere Pasifika, e ono te re atu lea manoa e awhia I ni sa wanga whai whamalosi, ma winga sa ona whai, ai le mo whai ona sa unoa pe whamatala I atulanga, ona o le popolenga ne I mau ngā luenga. Pai loa le Radio New Zealand Pacific o le unga leo suenga mai lea tō tino Ausetalia nei, wa sauno aina la tau whaululunga Alison Rahil e mana o mia le whainga malo Ausetalia le toi tangai I ngā ruenga whapea pe o le Pacific Mobility Scheme mai mana o mia seisi whisoswani siri atu mo ana tangata whainga ruenga I lalo lea whainga. O le task force lea o se ofisa na whatuina le Katoriko I Sini e tu inaide lango ma le whisoswani I e awhia I ni sa wanga matulanga whapea ma ua sila I ni vaenga ma whauna whisoswani ai a mei se lawa I tamai ta I whainga ruenga whawaitai me le Pasifika pe ona iai. Ta ua foi le ripotele o ilo nei le whainga malo a Samoa le fuafuanga lea le ngata I New Zealand whape foi Ausetalia a mei se le mai o le toe whaafo I onisi wana tangata whainga ruenga I Samoa ina ua soria ia ingo ngā ruenga. O iei foi fisosoani le task force lea ua tuuina I nisi o tamai ta I Pasifika sa iei ina ngā ruenga a ua awhia I maitanga o fisosoani ia maua tong fitinga tara whengai ma ia mawhai o na ave I wharamai mo tong fitinga pe amana mia. E se furu iwa maasina le matua se tene titi wa maniu, ina ua maua atu I se vaitafe le tu I mātu o le stete o New South Wales. O le tene titi ina riputia le tausa iria mai se fale Palmer's Island, pe ama le 5 kilomita mai Grafton, po le te o le se furu le tau na nafi. Na whaia sa idinga I lea vai panoa ma vaenga latane, ma mawai munimuriane I Clarence River, na tau mawhai I ngā nuenga la vea I leo ma le fsoswani whaapavave pe ta I le I whaamanuei na tau mawhainga e ui sa ave nā tufo I whaapavave le wharamai wa amata nei le sue ngā leo le mafua anga le nei whaalavelave ma tādia I fo se wha I unga le coroner e tu ina mai le mata upo. Mo toi tadia ne foi le paramia o Ausetalia Scott Morrison I whamataranga no so wha iei e le leipa le fuafuanga fau le malo e whaatanga I tangata whaatoa whaatau whale e whao ngā mai a lātou superannuation ina ia whaatau wai o lātou whale. O le fulfulanga na whaia le paramia e whapea o le anga wa al tangata Ausetalia le na le fast food pasene o lātou tupe whaasao mo le ritaya no na winga pe ao o le 5 wafe pe o le 5 wafe ma whaunu fisoso niai le whaatau wina o se whale mo le unue taimi. O le fuafuanga lea le malo ua whaingo le super home buyer scheme ma e amata ia iulai lua whedus futolu pe a whai e malo le so whaatasi le palota. E ui lai to tele ua fia le nei fuafuanga le malo ma ua whailo fo I le lango I upenga ta whailangi pe ta I le leiba lo latu whailoa le te ena o lea fuafuanga whamaila latu so upu o le whainga ua fola tu nei le malo ua le ise senga ma le toesa sa aina o le karasini I se afi ma se ngai yo inga whai ua le malo a o numana iei le palota. Pai mai le paramia le Proclaimer Sunrise o tupe ia mai le super o tupe le tangata lava ia ma a whai a rea fuafuanga o lo no winga ua tue inivesi lava le tangata ia I sona lava whale. O lo mate tupe Ausetalia se va atau saina ua vaia I ngā taifale o le tunu ule tu sisifo Ausetalia pe ona whaamani no mai le Minister o Puipinga Ausetalia o Peter Dutton. Whamaya I o le vaa leo lo o ngā sami whasauino Ausetalia ma ana mo I vaia I le sofarated tanuai ma toe vaia fo I munmuriana I Broome. Ta ua le Minister e masani ei le tūranga ma le sau mamao le vaa I le tu I saute ma le lalata I ngā taifale a whamai Dutton o se ngā yoinga malosi ua whaia ai o lo o mata I tū ma le tutoa e Ausetalia. Whailua le Minister e whaalolongia e Ausetalia I atatau a se tete ua ma whaatino ai sa alotonga o whewa inga ma whainga malanga I o ngā sami whaava malo whape foi ma le ea. Ma e whape foi o na tatau I isi o na whaalolongia I atatau a Ausetalia la vaia. Whailua le paramia o le iai o le Navy a saina I le Pasifika e whailua ai o lo ua iai le Pasifika maona tua oi I se tūlanga o ngaonga. Tara mulimuli le amatanga le National Volunteer Week I le so o whailo mai ai le unga o nisi o suenga e whapea o tangata volunteers pe o fwoi na fuore soifua I au nanga au noa masitatongi o I lātou o se vaenga tā ua o le tari atu o le tunu I le mana o mia o se fesosoani.
O le ripoti mai le Volunteering Australia, wa ta ua ia sidia ma le miliona volunteers na langolangoina Ausetalia i teimi e mana o miai le fisosoani, pe a ma le fase la wafero ngā lua pe au nanga o fisosoani whapevave le teminei. Fa mai le pula le whalapaputonga Mark Pierce o i lātou e ofo fua le soifua mo au nanga e te lero lātou sao mai lava le sefuru lua masina taruai e o mai le teminei i le fisoson iei i tangata mawhatia i winga lolo wao le tau whapea fo i mawha mai pepesi le rarangi atoa e peo na iei le koviti. Tala nā le video Samoa mo le nei awau.